Muri aka kanya igihugu cya Iran kimaze gucakira amato abiri afitanye isano n'igihugu cya Israel. Gihita kinatangaza yuko blockade yashizwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku muhora wa Hormuz bagiye kuyirasaho ndetse bagakoresha imbaraga z'umurengera umunyamerika agahunga burundu ku muhora wa Hormuz, byaba na ngombwa akirukanwa mu karere. Ni nako ibiro bya televiziyo y'igihugu ya Iran bimaze gutangaza neza bibishiraho umucyo yuko kongerwa kw'agahenge bizwi nka ceasefire ibi ntibishobora cyangwa ntibishobora kubahirizwa bitewe n'inyungu za Iran. Iran yavuze ko ifite uburenganzira bwo kudakurikiza icyo cyemezo cyatangajwe na Amerika kandi ko izakora ibishingiye ku nyungu za Iran bwite. Mbahaye ikaze nanone kuri Hot World Entertainment, twinjirane muri izi page z'imirongo migari y'urugamba. Reka tubihere kuri aya makuru agezweho muri aka kanya, aho Donald Trump yagize uburakari bukomeye cyane. Ubu yamaze kwandika ubutumwa burebure ku rubuga rwe rwa Truth Social, amagambo agera kuri 296 nyuma yuko inyandiko y'ibitekerezo ibizwe nka op-ed yo muri The Wall Street Journal imuvuzeho ko Iran imufata nk'utamenya ibyo ari gukora, ntashoboye kwakira ibiri kuva muri intambara. Trump yahise arakara cyane nyuma y'inyandiko ya Elliot Kaufman ivuga ko Iran iri kumukinisha mu biganiro biri kuba. Mu gusubiza, Donald Trump yakoresheje amagambo arimo burakari yita ubwanditsi iyo nyandiko idiot, aniyemera avuga ko yasenye ingabo zirwanira mu mazi za Iran, iz'ikirere, ibikorwa remezo bya nucleaire ndetse n'ubuyobozi bwa Iran. Trump yongeye anibasira Rupert Murdoch avuga ko The Wall Street Journal yatakaje umurongo wayo kandi ko yabaye ikinyamakuru kigenda gitsindwa mu bya politiki. Ibi bibaye nyuma y'iminsi mike cyane Donald Trump yemeye kongera igihe cy'agahenge ceasefire mu buryo bamwe babonye nk'umwambura ubudahangarwa n'ubushongore n'ubukaka. Nyuma yuko amagambo ye akakaye yatangaje kuri uru rubuga rwa Truth Social, ntabwo byigeze bitanga umusaruro nk'uko byari byitezwe. Ubu ari kugaragaza uburakari ku mugaragaro kubera ko hari uwavuze ko ari gutsindwa mu biganiro na Iran. Abamunenga bavuga ko ibi bigaragaza ko atihanganira kunengwa ndetse yuko Donald Trump n'inyandiko imwe gusa ishobora gutuma rakara cyane ku mbuga nkoranyambaga akavuga n'ibitari ngombwa. Hagati aho, amakimbirane akomeje gutuma ibiciro bya lisansi na gaze bizamuka no guteza umutekano muke mu karere, mu gihe nawe agaragara nk'uri mu gihirahiro kuko kubona igisubizo byaramunaniye burundu. Abanyamerika bene wabo batangiye kumwataka nawe ubwe biramucanga. Indi breaking news iturutse ku mugabane w'i Burayi. Bamwe mu bafatanyabikorwa ba Israel batangiye kwamagana Benjamin Netanyahu. Birashimishije cyane ko n'ubutwari bwiyongera mu bayobozi bavuga ko ibyo Benjamin Netanyahu ari gukora bidakwiye kandi bitubahiriza amategeko mpuzamahanga. Reka ngaruke ku makuru avuga kuri Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa. Uyu yabwiye Benjamin Netanyahu yuko niba Israel ishaka umutekano urambye idakwiye gukomeza ibyiri gukora ubu. Yamugira inama yo gusubira inyuma akavana ingabo mu majyepfo ya Lebanon no kureka gushaka kwagura ubutaka bwayo. Ku ruhande rwa Emmanuel Macron, gufata ubutaka no kwishingikiriza ku mbaraga za gisirikari bituma urwango rwiyongera kandi bigakomeza kuzamura umwuka mubi, bigatuma amakimbirane ashobora kongera kuwubura umwanya uwo ari wo wose. Ku rundi ruhande, Netanyahu n'ubutegetsi bwa Israel bo bifuza kugenzura ubutaka bwinshi no kugabanya imbaraga z'abaturanyi babo. Ni akaga gakomeye cyane. Bamwe mu bayobozi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo batangaje mu ibanga yuko amagambo Donald Trump yatangaje ku mugaragaro yangije ibiganiro hagati ya Amerika ndetse na Iran. Umwe mu bayobozi bakomeye cyane bayoboye ayo makuru yagize ati, abanya-Iran ntibishimiye ko Perezida Petros ari kuganirira ku masezerano akoresheje imbuga nkoranyambaga.
Trump yashize ku mbuga nkoranyambaga ubutumwa buvuga ko Iran yemeye bimwe mu by'Amerika yasabaga, harimo no gutanga uranium yari imaze gutunganywa. Ariko abayobozi bamwe bavuze ko ayo masezerano atari yarangira neza ndetse nta nubwo aranaganirwaho burundu. Abayobozi ba Iran bahakanye ayo magambo, banavuga ko batiteguye gukomeza ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byatumye icyizere cy'uko hari amasezerano ashoboka kigabanuka cyane. Impande zombi zari zigeze hafi kugera ku masezerano yo guhagarika intambara yari imaze ibyumweru 7, bituma abantu benshi batekereza ko hari amahirwe yo kugera ku gahenge. Gusa igikorwa cya Amerika cyo gufata ubwato bw'ubucuruzi bwa Iran mu gihe cy'agahenge cyatumye umwuka urushaho kuzamba burundu, aho impande zombi zigifite ibitavugwaho rumwe ku bijyanye n'ingano ya uranium n'uko ibihano byakurwaho. Igihari nuko aba bombi bakomeje kubundana. Iran yasizoye na Amerika yarakaye. Birarangira bite? Dempa 250 niko nitwa, nkurikira kuri Hot World Entertainment nk'ibisanzwe.